ka NPP ilayolat ki paiba ki hai ki kersan ilayolat menyelam yang sorkar to ilon ba prestun in keren sibol ki hai kilale ko sorkar in keren ta gini go menela mention ba kes jaga inner land permit kene ga LP nado ko por ko bang samla nadang long ko weni ginong yelam kana school nagkakathan Jandils to ko por inyo ko kuntai prapho habing ye khi banya dagari ba kajan bereu lagi ni mender ila sengro ye media student union kaba long president ba Michael Sim long vice president hangte hamongap nomor ba be police station ye pet semongap benseng ye media student union nado ko por la dawa yang ILP ngedap di semua serong ba ndapoi hakane kecing sensyar di parti jogi bala pas yang ILP hak assembly jong temekhalia nang dapat hendak komun sukta yang itu ki border issue kopi ongi ba mana ba ke border issue bros kata lajan South Host nem kiat siap status quo ki brio jong isi border kisah leben kumboy ong mene isotna balis ki ma nong spu habki lech khai border kita gi riyot ki miset sensari kelas notu ki kita gi riyot kedai sarkar kebelarai kumno kedai bendar bijinya keren ndai so status quo ke sarkar kongres status quo ka bukan status quo ka wasam nang kentur sigisno githau ya menda nidai menyesai yala jong upur besar te ka kongres kelesensar kini state jongi parat life husnam haji syah kini habki one canvas election jongki kin ong khmar paiba ba kata gilale kata ba henry man baki lek campaign kim don kaban ong lene kaban kren sukun thobe ya ka NPP bak NPP kene ko bangsat NPP kalau ko kumtang ta ki ATM ini ta ko ong kini gran ba mene klaim tersebut klaim sakhi kaba scam nomor boleh live host nem kim larkam kim le kenapa top yang kita gini larkam joki kisdang tak top kejeler te ngang try pigi paiba pitipi kumno ban ai yang kejin syariah kadang pi hak to ka sni live host